Euroopa süda, Austria, välisvaenlast pole, ümberringi sõbralikud riigid, aga armee on oma olemuselt suhteliselt sarnane Eesti kaitsejõudude struktuurile, mis koosneb reserv- ja tegevväelastest ning loomulikult Kaitseliidust. Kaitseliidu ekvivalendiks Austrias on aga milits, vabatahtlik organisatsioon, mis samas moodustab aktiivse reservi ja on seega Austria riigikaitsesüsteemis võtmerollis. Militia forces or active reserve, as we also say, is an essential part of our armed forces. I would say the aim is to have about 55,000 soldiers, male or female, and at least about 35,000 of this 55,000 are planned to be militia. Sarnaselt Kaitseliidule võib milits rahuajal lisaks väljaõppes osalemisele täita vajadusel ka ühiskondlikult olulisi funktsioone. Nende peamiseks ülesandeks on aga siiski, nagu militaarsetele struktuuridele omane, valmistuda halvimaks, konfliktiolukorraks, mil neil, nagu juba öeldud, on väga oluline riigikaitseline roll. We use the militia forces as well as the professional forces in both in the country, in Austria, it's possible here, and in missions abroad, together with the United Nations or with NATO or with the EU here, and the missions spectrum here in Austria is probably the same as in Estonia. Disasters, disaster relief, natural disasters, technical disasters. This is I would say the lower end of the spectrum here, reaching to, of course, armed conflicts. In conflict time, I would say one of the primary tasks of the reserve forces is to strengthen, of course, the power and the number of our professional soldiers. This is the first task, and the second task is to certify the sustainability of the Austrian armed forces, so we can accomplish missions not only for, let's say, 1 or 2 months, but and we see that it could be possible for a much longer time here, maybe for years. And then we need at least the militia forces. Mõistagi on militsal ka praegu rohkelt kokkupuutepunkte. Elukutseliste kaitseväelastega viiakse läbi ühiseid harjutusi, käiakse missioonidel, ent mitte ainult. And for instance, we use them at the moment for the surveillance of our borders against the south and against the east. As part of the deployed forces, I would say at the moment a quarter of all deployed forces on the border are militia forces. Selleks aga, et militsa liikmeks saada, tuleb esmalt läbida kohustuslik 6-kuuline ajateenistus, pärast mida on võimalik sõlmida leping militsas teenimiseks. Just nimelt leping, erinevalt Kaitseliidu liikmelisusest, mis ajaliselt piiratud ei ole, sõlmib militsaga liituja lepingu, millega pannakse paika, kui mitu päeva ta riiki teenib. Samas on kehtestatud miinimumpäevad. Sõdurina militsaga liitudes on minimaalseks teenistuspäevade arvuks 30. Allohvitseri miinimumteenistuspäevade arvuks on 120 ning ohvitseril tuleb sõlmida militsaga liitumisleping vähemalt 150 päevaks. Seejuures kehtib ka vanuse ülempiir, mis üldjuhul on 50 eluaastat. So each and every of our militia soldiers has absolved at least 6 months of basic military service. Then it's possible to be part of one of the units here or the battalions of the militia forces. Coming to the normal soldier, after the 6 months of basic military service, he can be part of the militia forces, and normally there is every 2 years there is an exercise lasting between 5 and 10 days. This depends on the task
during this exercise, but this is the normal duration of the exercise, and the normal rhythm is every 2 years such an exercise. Rääkides suurõppustest, millest iga militsa liige vähemalt korra 2 aasta jooksul osa võtma peab, sobib näitena läinud hilissügisel Viinis toimunud õppus, mille fookuses oli militsa koostöö politseiga. Nõuab ju 2 erineva otstarbega struktuuri koostöö ühist arusaamist, kuidas teine pool tegutseb, sidet peab, reageerib. I think we learned quite a lot of each other, and the collaboration is working better every day during the exercise and gives both sides a feeling of understanding how and why the other side is working as it works today. And I think this is a big step after these 2 weeks on exercise and training to get more understanding of each other and to say yes, this is possible. Vastavalt õppuse stsenaariumile oli Saksamaal ja Austrias tegutsev radikaalne liikumine juba korraldanud hulganisti meeleavaldusi, põrkamata tagasi ka riikliku tähtsusega asutuste ja objektide saboteerimisest. Olukord eskaleerus pärast seda, kui võimud organisatsiooni juhtfiguurid vahistasid ning Austriasse kohtu ette saatsid. Oma liiderite vabastamist nõudnud jüngrid hakkasid senisest veelgi aktiivsemalt rahvast üles kütma, liikmeskonda kasvatama ja stiihilisi rünnakuid ning meeleavaldusi korraldama. Toetudes kogutud andmetele võis oodata ülesköetud rahvamasside rünnakuid ka Austria pealinna gaasi- ja elektritööstuse ning õlireservuaaride vastu. Samuti oli oht, et katsutakse üle võtta rahvusliku televisiooni keskus, et siis sealt kaudu oma riigivaenulikku sõnumit edastada. Just selles äärmiselt plahvatusohtlikus situatsioonis palus politsei appi armee, kellega koos tuli mängu ning võttis põhiraskuse enda kanda just milits. The main task of our battalion is that we have to protect 3 objects. They are all belonging to the critical infrastructure of Vienna. So in this exercise, the one object, we call it ORF, the Austrian Broadcast Station. We are in the headquarter of the Austrian public TV, ORF, and just we had this package with a chemical weapon was found, and then the whole company began to work. So we had to find out what is the situation. We go there, we evacuated the area around. At the same time, in parallel, we called the special units from the Ministry of Interior to come here. And also we called our own special group to come here to evacuate this area. And there was also one person who was contaminated, so we had to get this person out, and then the whole rescue chain had to be set in place. So that was the whole situation. The resume of the whole thing was that we work very well together with different units from different ministries. And that's the very essence of this exercise. Ülejäänud 8 rünnakukohaks vastavalt legendile oli sadamas paiknev gaasi- ja elektrikäitlemiskeskus ning otse Viini südames asuvad kütteõlireservuaarid. Nende juures siis samuti nagu telejaama juureski oli milits just see, kes perimeetri kindlustas ning politseile nõnda tegutsemisvabaduse ja kindluse andis. We're controlling all persons and all cars that are marked with red flags. You see the 2 guys over there? They are looking at the people that are coming in. If this is a person, they check for the ID. If it's a normal worker who works here, they let him in and let him pass. But in the other area, they found a suspicious box and they alerted the police. And they sent bomb defusing team, and they are now checking it. Nagu õppuse ajal näha oli, kasutav Austria milits täpselt sama varustust, mis nende elukutseline sõjavägi. See on oluline nii väljaõppe kui võitlejate moraali ja eneseteadvuse aspektist. Erinevalt Kaitseliidust aga ei ole militsa liikmed võimalust oma lahingrelvi kodus hoida.
The uniform, yes, no problem. Uniform and personal equipment. Here, concerning the weapon, we always had and sometimes we have the discussion, but at the moment the solution is clear, no weapon at home. So they get their weapon at the beginning of an exercise, or of course in a conflict case they will, of course will get the weapon too, but after the end they store this weapon again. Ehkki arutluse all on olnud ka võimalus lubada militsa liikmed varem pensionile, ei ole seda siiski veel praktikas rakendatud. Küll aga kehtib neile hüvitissüsteem, mis sarnane meie Kaitseliidule. Militia forces soldiers get paid, get extra paid during such or for such an exercise. Here they also get the ticket, the price of the ticket when they travel to this exercise and from this exercise. Sarnaselt Kaitseliidule väärtustatakse militsa juures aga enim seda, et tulenevalt vabatahtlikkusest koondab organisatsioon endas läbilõiget paremat osast ühiskonnast. Inimesi erinevatelt elualadelt ja erinevate oskustega. Võimaluse korral proovitakse neid ka vastavalt nende huvidele ja oskustele rakendada. Täpselt nagu Kaitseliidus.